tsena hlogo poledišanong ye mpsa ya lekgono mola tabeng tša dinyoko re a tšwa ke kgopela tabe batheletši ba ekwe ga botse mo tabeng ya dinyoko le malapa a go ngwadiša go tla dinyokong gore ba tle ba thushe mahala re a efologa motheletši a se ka tsena mo a re kana le re tleng neng kana le re nomoro ela e reng re tswile re gopela re berekišaneng ga botse mo lebakeng le la go swana lona lewe re tswile re ya go tsena topicing ya rena ya letšatši la lekgono the power of forgiveness mo e leng gore re ya go bolela ka maatla a tshwarelo go swarela ke mathata manyalo a thubegile ka baka la gore motho o palela ke go swarela o mongwe bana ba tswile ka magaeng ba tiphile di-boyfriend ba bang ba tiphile dinyaupe ka baka la go palela ke go swarela motho ngwana o sentše gore mantshwarele mmage o bereka ka go momanya mehle le mehle tate o dirile posho ka gae ge tate a dirile posho ka gae tate o khunama ka mangwele ebile o rotha dikeledi o re mogatšaka ke sentše ke kgopela gore o ntshwarele mme o le šupa le mo gore ebile ke a go divorce ke nyaka lefase le ka moka ga lona le go tsebe gore o phoofolo ya mohuta ma ke nyaka lefase le ka moka ga lona le go tsebe gore ge ba be ba go hlompha mengwage ka moka ba be ba hlompha lefela mme o dirile phošo go sa kgatha lona ke phošo wa mohuta mang ntate ka bo yena o palela ke go swarela mme gomme lenyalo le a teka le wetše ke dilabi ga le sa le bose ka baka la gore go ne le motho mongwe o lahlile pride a tšea boikgogomošo a bobiela ka thoko a kgopela tshwarelo wa bona ge motho a šalela a re mogatšaka ke kgopela o ntshwarele mogatšaka ke go fošeditše ngwana ge a šalela a re mama ka papa kapa batswadi baka ke kgopela le ntshwareleng ke le fošeditše batswadi ge ba šalle ba bitša bana ba ba bea mo kapa ba bitša ngwana ba mmea mo ba re ngwana ka re kgopela tshwarelo ngwana ge a šalle a lebelela seseage kapa ngwanabo a re ngwana mma ke kgopela o ntshwarele motho wo o tšere matsapa motho wo a tšea boikgogomošo a botšea a bobeela ka thoko ka gare ga situation yewe go na le ba ba mmotšang gore o ka se kgopele ngwana tshwarelo o ka se kgopele monna tshwarelo o tlo molema o ka se kgopele mmago tshwarelo le kgono le lefase le hlakahlakane ka baka la batho ba go palela ke go swarela batho ba bangwe bao ba ba fošeditšego ba tlampotša ge ba le redi a re a leboga ba ra wa ka kapa jwale gona wa a iwele e namele sefala professor mongaka ke buela ka mo wena ka mowe lebaka kgolo e le re fetotše mawa re tswile tabeng tša dinyoko ga gone mo o tlang go bušeletša mogala wola wa dinyoko ga gone potšišo ye o tlang go e araba ya go sepedišana le dinyoko ka baka la gore re namela platform ye mpsa ya the power of forgiveness a ko go leboge malome ka kapa motheeletši wa Motse Community Radio Station ba ka mafarahlahleng madume ke yao a boruthwatla go lena hlogo poledišano ya rena letšatši ke yona the power of forgiveness nna batho ba kgona go tseba gore go lebalela go bohlokwa ga kakang maphelong a rena ka gare ga manyalo
ka gare ga mešomo ka gare ga malapa ka gare ga di-family ka gare ga kgoro tše kgolo tša mešate ka gare ga maphelo a go swana le ka gare ga mokgwa wa dithwaso ka gare ga kore ka gare ga mešomo batho ba kgona go tsebana re na le bothata mo malome ka kapa bo e leng gore re itemogela bona a kudu matšatšing a bolekgono ka gare ga manyalo ga go bose mešomong re yalwa ntwe e palang ke go swarela motho e re bolela ka go lebalela motho ke ntongwe e thata ga go bonolo mara go swarela o ka re go kaone gobane go lebala se se riagetšeng go ka go tšea mengwaga gore o lebale mara go swarela motho le phele mmogo go kaone go ka lebelela nako e ntši ba fela ba re rena banna ga rena tshwarelo a re kgone go swarela basadi mara ba re basadi ba kgona go riang gore swarela maga mantši basadi ba re swarela ke nyaka gore malome ka kapa re boladišane le banna ba ga borena le kgono gore ana ba kgona go se swarele go ka go senyetša lenyalo le e leng gore o dutse ka gare ga lona more than 30 years mosadi ya gago wa dia phoso ga tee e tee bophelong ka gare ga 30 years wa hlala go se swarele go kgona go hlola bothata ka gare ga malapa bana ba bolae ke tlala o le moemedi goba o le mogolo mmereko motho a ria phoso e tee o morake mmereko go tle go mo tšea 20 years gore a kry-e mmereko ka lebaka la go palela ko go tšea motho mme fase mo swarele go se swarele ngwana go kgona go khosetša ngwana ra tlogele sekolo ka lebaka la gore metle le metlhe ga etla o mmotša ka mokgwa a feitšeng ka gona ebile e seng selo ka gona ebile o to tshola le gore wa ya bile gona ngwana o kgona go feleletša tšule ka ga ya tlogetše dikolo ngwana a phela a tšea melao ya tseleng a bona o ka re ga le tseleng o ne le bophelo go swarela batho ba swanetše go tseba gore ge re bolela ka ntho re ibitšang gore the power of forgiveness o re bolela ka eng go swarela motho na maatla a go swarela ka go thuša ka eng go na le batho ba malome ka kapa ba paletšeng ko go swarela basadi ba bona ba nyakang go ba swarela le kgono ebile ba thomang go ba gopola e fela go le boima ba goreng ba ba bitše ba re mosadi ya ka go swaretse ngwana ka go swaretse go na le batho ba rakileng batho meberekong ge re bolela so o rakile motho wa tshola motho le o rile phoso nke bo mmitšo makgale mo moswarela so wena o no bona phoso wa palela go moswarela wa moraka le le kgono ga a bereke pelo ya gago e reng a na le tswalo le reng ge go lebelela mothola go sabe le dilo tše le di lokang mo go yena kore ke duma re no bolela le basadi gore re thome ka basadi kore re ba fe 30 minutes fela na ke eng se tlolang gore go bomme ba ga borena ge rena bontate mo gongwe re rile phoso goba mo gongwe ge ngwana a rile phoso ka gae goba ke eng se tlolang gore bomme ba ba bušang meberekong ge o mongwe wa e le gore ke mošomi mmogo le yena a rile phoso a palle ke go ka moswarela ke dilo tšeo di hlola ke eng goba ke eng se ileng sa ba gona go wena motho wa mme se e leng gore se ile sa feleletša e le gore se go hlolla bothata ka morago ga gore o seke wa swarela motho nke re no bolela le bomme re kwa ditaba mo gongwe rena banna re ka tseba gore mo gongwe ge re rile phoso go batho ba go swana le bomme ba nyaka re kgopela tshwarelo ka tsela ya mohuta mang mo gongwe mešomong ya rena ge re rile phoso mo gongwe
ke tsela efe e re ka e berekisang go gopela tshwarelo mo gongwe ge re rile phoso re le bana ka gae ke tsela e jwang ye re ka e šomišang go lata batswadi ba rena re ye go ba gopela tshwarelo ka lebaka la gore ga ile gore lebalela go tlo ba tšea mengwaga go ba netebalelo ke nto e thata mara tshwarelo ka bo yona ke pheko ebile ke taelo ebile ke go bulela dilo go ba no ka se phele o tlalelane pelong ya gago go na le batho ba malome ka kapa ba nyakang go swarela batho gore ge motho a le ka ntle a monna ga ga le gole wa mogopolo ga a fitla mo o motlalela ke pele o nyaka go moswarela wa pallo a re botse bo moroka re mo fe pheko ebile ka nako nngwe prof o krea monna kapa mosadi a hladile motho ka baka la gore a sena tshwarelo motho le khonule wa mogopola ga re wa mmitša motho la o šetše a tšwetše pele ka maphelo a gage ebile ga a sa lebella le morago wo o šetše ka boitsholo fela ba gore o ka reng ke be ke ile ka mo tshwarela 0648582771 0648582771 the power of forgiveness le batho ba re tsentšha bo mme fela go ne le nakwe re tlo e tšhentšhang ra tsentšha bo ntate re gopela gore motho a ska re e le ntate a tsena lineng ya bo mme ge bo mme nako a lena e fedile then re tla be re berekela godimo ga bo ntate mo e leng gore ga re tlo tšea mogala wa motho wa mme ka gare ga megala ya bo ntate 0648582771 0648582771 o le mothieletši o le mme ka mo gae o le ntate o le ngwana o le lekgarebe o le abuti na ke eng se o ileng wa se lemoga se bohloko kapa se se kotsi ka moraga gore o palle ke go swarela motho go ba go ya ka wena o nagana gore bohlokwa ba tshwarelo ke eng MCRS mo moyeng tumela re gona ra lena mme ke re a lemogela mme motswadi go gopela ebile le hlaboseng lentšu 1996 ya ebile ka ba le ile la ba leng ebile ka ile o lile la ba mmeleng ka ba mmeleng ntse ke molli o sna bothata ntate ka na go ya tsama ka ba le ngwana irile ngwana ka 6 months ya rakgadi ya tlhokofala rakgadi ya ngwana rakgadi ya monna o rakgadi ya monna ya ar ha to go fit awa pelrao ar pamere ele nna go hae re go mo ara ile ka tamali ra ya pu ya ni wa ha ne sintile le nyane mara kana mara ni ki di or mo pa ko sale re kgopela le duleng stele le duleng ga botse mmarena re kgoneng go ipsina ka lena ka baka la gore go ne le go gongwe ga le kwa ga le ga botse voice lena ya re tšhabela ne ke se ba ara tshwanelo le ka tsona ya monna o ra kopana abuwa ina ta ta aka kama ta ko sara wa aba kan ti mo to ku sai monna o su sai din da ta
campo da sì. Ora averete. How you will ye. Very good. I think I'm pena will have how I'm touching it. Okay. Our Nakaya high. That's it. Nakia high. It is high. Mutula would get her desire. High. I think high. I think I know. I think I'm a fool. In a good like this, the Selenity. You don't cut out the economic. You can never say. Kukikela mustajo hayo nama ai patai ore bothata bo dile kae go kopanne mafaele nna mo la khaja ya tlhobo ke tsera nteng mageteng botha apa le go bua mo nna mpote tsaki ke motsadela tlhogo ke wana kana go ile nne wana da le 27 la tsela ngwana a ne le 6 months ang khopelore o khopelore o nya ka ngwana o nya go itse go tsisa ngwana re a mo itse ngwana wa le a wona ka hana ka ngwana mo na ke mo tsile ngwana la a nna le eno bona mana wa bua go mbutore o nya ka o khopela tsarele mara ai bulele pila ai wa khopela mara anya go mputa street le ena khopela tsarele o go diste bo tsentse bana se ke ka tsena o fitela ngwana se tsa se ona ba ni ngata o khopela ngwana ke mo sile ngwana ona ba ni go nya go khopela tsarele mara anya go ibola street ara la ha teng mo batho ba bontate khaitsedi yaka ge o re ga e kgopele straight tshwarele ga botse wena o be o ruma o ka reng ke be a shumisha mokgwa o mofe wa go kgopela tshwarelo at least mohlomongwe o be o tla mokwa ha bolele yore house for askan pota pot anot wa pota street na ki dile ka ba so ki dile le jana le sa tsi por mutata dite ren ke bar la hasle bonor ko tani a ge hane na ni o bon se tsa ni ke tata o re la bo ni ka he emma ha ya na tsi ngata e ne ke dile ya ba famon tanga o re a le ra mse e diana go fikella so ya le na to mo bonoro ho na pela nna ke ditse ge re sa ka ditaba thata ka baka la gore re sane batheletse ba bantši ba sontseng re ba tope ge monna wo a ka tla go wena a kgopela tshwarelo go ya ka mokgwa wena o bonang o ka re sontse a dire ka gona o tlo mo tshwarela tshwarelo yana ke gare ke mo tshwaretse ka re ke khonile mo fanga bana mara ile ya sentse le go dire tshwarelo yona ha e tsetse ke ra gona gore ga a ka e kgopela ka nnete o tlo mo tshwarela na ka re ngwana phosha dira a bona o ya mme ke yona ela prof o ibuletseng ya gore go lebalela go boima empa go swarela go bonolo ke ka baka leo re dulang godimo ga go swarela gore mama nto ke nyakang go ikwishi a ke thome ka go leboga gore
ka morago ga bohloko bo bokweleng o ile wa fetša o e ba le lengeloi la kwelo bohloko ya gore ke mokwele bohloko wa tseba ke duma gore mama nko o se ke wa tšhaba go bolela gore ga botse o duma gore monna o atle a gore a gopele tshwarelo jwa mo gongwe o ka thuša ge re rialo mama re ya ga malapa taba ya go swana le eo le mo go yona batho ba mo go yona ke na le nnete gore go ka fa banna tshwarelo gore ge ba etla go basadi ba etla go ke tshwarelo ya mohuta mang e ba santseng ba gore ke tsela e jwang e ka ba swanetse go tla ba go reketse mablomonyana e ka ba swanetse go no tla ba go tšee ba go išeteng e ka ba swanetse go notla tatano gore a wa le golle ke tlile mo gongwe a tlele o mongwe wa ga bo a re banna nna ke tlile go kgopela tshware gore ga botse mama ke tsela mohuta mang e leng gore le ka re fa yona jwale ka bontate ya boikokobetso ya go bontšha gore nnete moroka o kgopela tshwarelo boikokobetso bona bo re tlileng ka bona la mathomo alright bua ka bona o ge ka ba ge ke tla go wena mmakile ka khunama ka matolo ka be ka rotisha dikeledi ka re salamina ke ya go rata ke o ya no re le go ga mama re le bogele khaitšedi ya ka modimo a le thušeng kore le kgoneng go feta mo bothateng bo le go gona ka mogare ga lena re le bogele kudu modimo le badimo ba le thuša 06485827771 06485827771 tshwarelo o e boletse moroka gore tebalelo e boima empa go swarela motho ka re go bonolonyana mcrs mo moyeng Hello. Thobela. Okay. Re gona ra le. Re gona ke Stantina Matlerekeng. Thobela. Tete Moremi. Tshwarelo e ga bo. Ke nna ke re go tshwarela motho le yena wa imologa. Yeah. Because go na le sekhupi mo go wena mo a o phele ga botse. Ga o phele ga botse mama. Ka ba nna nto ile ya ntlhagela Ntate Moremi. Yeah. Gore ke ne sekhupi le ausi wa ka. Yeah. Mo sa boledišana re se a tshwarelana. Yeah. Gore nto e mphidisitše boima sebaka. Yeah. Gore ke re ke a nagana ke no dulela go lla. Yeah. Ba go feleletša gore ka baka la go ya dikerekeng ka ya kerekeng tšatši le lengwe moruti a bolela ka tshwarelo. Yeah. A re ko go tshwana le pelo ya gago kore dithila le modimo a ka se tsene go wena go tšhofatša. Yeah. A re go sa kgone go tshwarela motho le modimo a kgone go tsena ka re ga go tshwana le ge o le motho jela ka re ga puiti ya ditšhila. Ka lebaka la gore pelo e phela e tlalelane mahlatsi a ya go dula kaedi maela mabotse a ya go dula kae ka go thoma go gopola ka go la kgaetšedi pelo ya suswala. Tate Moremi ke bulela go nna mare ke ile go kwa mantswe a moruti Tate Moruti a bolela ke tlogile kerekeng Tate Moremi ka ya straight go ausi wa ka. Yeah. Ka imologa ka tekwa gore le ke monagana ke salla ebile ga re leboge mantšu a moruti go tswa kerekeng go riile gore o fetoge o re ge o ya gae o ye go lokiša se sengwe gore baruti ba ka fela ba swere ka tsela yeo ba swereng ka gona dilo di loka di ya pele. Ntate Moremi ke ka mo kereng tshwarelo wa imologa le wena because go sa tshwarele motho o ka re wena o phela boima o dula ka sekgopi. Nko mama o re fe maele tabeng ya gore ge re lwa re le bana ba motho ka morago ga tshwarelo o bone dilo di loka ga botse di ba jwang ka gore go na le batho ba bangwe ba no gana go swarela motho a no rena ke re nka se moswarele gore o sa tsebe gore motho ke nka se moswarele ye o a bona gore e tlo mo senyetša ka kakang o ka leka go lemoša batho gore tshwarelo ka morago ga go swarela ausi wa gago o ile wa bona eng tše di
botse le kimologo godimo ga mmele wa gago e bile ka kang o ka leka go no tlhalosetsa batho ka magaeng gobane ge re bolela so batho ba lwa ga ba boledišane mara gore ba bakang ba se tšee ba se bie mo sepala go dula fa Tate Moremi tshwarelo ile ya tšhentšha dilo tše dintšhi go nna ka nkile ka imologa enane Tate Moremi le gore ge le bana ba motho le lwa le modimo a kgone go tsena ka gare ga lena godimo le se segologolo le badimo go ka re ba le furalela ka kry dilo tša ka di sa loke ka kwiša gore badimo le bona ba re furalela ka ne re bana ba motho e re ilwa napile le bagekolo ba etla gore na le bagale ba kgone go tsena nte o e tshwenya kudu-kudu Ntate Moremi a re go leboge mama alright thank you modimo wa go šegofatša alright bye thank you 0648582771 emsrs mo moyeng dumela ne Johnny e re go feta papa re tšea bomme go njwale mohlomongwe o le mme empa go nywele re theeletša lentswa ke re go ne bontate ba e leng gore ke bomme ke bomme ba ne ba lekane ba banna ka bona jwale a re ba jwalo ba tla re swarela re no ra gore go nywele re tlo kwa ka lentswe gore wo ke monna wo ke mosadi wo ke monna wo ke mosadi MCRS mo moyeng dumela Hello, kapi le kae? Re gona ra lena ntamišetse Ntate Moremi ka mo. Thobela mama le kae? Re gona ra lena papa. A wa nna ke rena ba. Ntate Moremi na go re kile ke ngwane le gore ke ile ka hlokofala ke ba tswadi ke sa le monyane ke sana le 6 months mme wa ka hlokofala. And then so ha se tlo hlokofala ka shala le mamogolo aka so mamogolo aka le ena hlokofala so ka shala le sisi aka ngwana mamogolo aka and then le a buta ka ngwana mamogolo aka so tšatši le ke thate ka bodipana ke na le 6 years ke ngwana e leng gore ke ile ka reipiwa ke reipa ke ena ngwana aka wa lesopana ene e le mogolo mo go nna mshigwa robetse ante and then a ke tsoga ke kre e le gore ke ka mogomong ene ke sale ngwana ene gale wa tseba gore o ka se bulele dilo tša mofuto ke te matalele ene ka ge re re sna tswa di re go dile ba bohloko bo ka bolela go mam because nngwe le nngwe be ba go betha Ntate Moremi so ke godile ka yona e le gore e mo pelong ya ka ene ga ke mo lebella gore itshele ya boa wa bona so jwale tshwarelo yona ke mo swaretse but go lebalela a ke kgone Ntate Moremi a ke kgone ene ntho ile ya affecta bophelo bja ka wa bona ka gore ntshele ge go ria ke ga iwane ntshele o ka re wena o target ya batho ba banna mo tsa yang o ka re wena gore o target Ntate Moremi le Ntate ka thapa gore a ke tsebe ge ke mo lebella fela le bjanong ge ke mo lebella ntshele ya bua Ntate ka thapa tshwarelo yona ke mo tshwaretse ene ke kgonne go te tshwarela nna self ka lebakeng go taitsa bo Ntate Hendrikane mo mananegong a sedumedi so ka kgona go amogela ke te tshwarela nna self but ntshele tebalelo a ke kgone ene ke family a ke kgone ka ge ke ile ka bolela ka re go lebala go boima ka lebaka la gore go lebala bohloko bo ileng ba go wena ga go bonolo e fela tshwarelo ke nto bonolo ya gore ka tshwarela motho la phidishana yena Ntate Moremi Ntate ka
o tšea gore nna a ke tsebe selo because ntho le o ba iria nna ke robetse and then ge ke phaphama ke tsebe ba ntšhumelang ke sa go ge ke phaphama ere ke wena monna ka moga ke go bala le ngwana ga bo wa ngwanyana mara a mo rie dilo tse di so mama re tla go thuša ka mokgwa wa gore kgone go lebala batho ba bantši ba fela ba re ke tlano go lebalela ga se nto bonolo go lebalela tshwarelo ke yona e lengwe bonolo moswarele mama le yena ke duma gore ka le lengwe la matšatši a tla go kgopela a re mama ke kgopela tshwarelo se ke beng ke seria ntshwarele but yona e ria gore o be target o tsebe nna le ko sekolong be ke targetiwa principal la a le ka classeng a mpitšentše a re ke phuthe kore a ntshware ka mokgomong a ke phutha ka mole kore ntshwele e ria gore o be target batho ba ba nnang tate kaka ko gore ka malome ka kapa mme o re lemoša gore taba ye ya go phaya basadi thetho ka kgang e šala e ba riela bolwetši e šala e ba ria gore ba balle le go tsamaya ditseleng a ba sane gore ba sepela tseleng ba na le letšhogo ngwana o tsena sekolo a na le letšhogo ge o mmitša o le motho wa ntate ko gore ngwana o no tšhoga gore yo nna jo sela se ileng sa nkwela gore a re ke sa ya ka gare ga sona yebo ka gore le monna a o kgone gore o dule le motho wa monna ke kore monna ke motlhoile mo a fetileng kore ge go ile o tla ntshwele ya gore lena le tshwanetse gore le ye kae ka dikware kore o nagana ntshwele kore ya go diragalela ene ke monna gago o mo ratile o mara e fela ge le santše le re kgaogane bana ba sale ba bannyane le enang ang apusa wa bona gore ke targete e go ria gore o be targete ya banna o tsama o targetiwa le sekolong kore ka rekishiwa ke bakgotsi ba ka ke rea grade 7 ene ban rekisha kore moshimane a nreipa ka kry ke tswa madi so wa tswa ke targete ntshwele ene motho le mongwe monna go bona o ka re wene a ka ria ntshwe a ikemišeditseng ka yona ke na le nneta gore banna ba thieleditše ke na le nneta gore batswadi ba thieleditše ke na le nneta gore bagwera ba thieleditše ke na le nneta gore se mme a se bolelago ge o le motho o e lego gore motho o e leng gore o dumela gore modimo gona badimo ba gona o swanetse go ba le letswalo mama ke kgopela go tšea number ya gago o sa hloka ntho re ibitsang gore ke counseling re dule fase le wena ke kwa bohloko ka se siriagalang gobane re ne bana ba magarebe ke kwa bohloko bo bogolo ka lebaka la gore a ke nyake go bona motho wa mosadi a le seemong seo le mo go sona ka mehlale ka matšatši re le banna re le bopapa go bana ba magarebe re phela re tšhogile gore seemo se se tsoge se ka fihla godimo ga bana ba rena go ka riagalang seemo se ka tloša ke ge rena banna ge re ka tlogela go ria se e lego gore mme o lla ka sona mme ke kgopela go tšea nomoro tša gago ke tlo go founela ge ke fetša mo ya no re a leboga prof a gone molato felo magagešo prof wa bona mo bophelong ya mme o ke mo kwa ga botse gare o ka re ge ntwele e ka no go diragalla ga tee o ka re o ba target kore o ka re monno mollo mong kore ga go bona o no bona o ka re a ka itaola ka mmele wa gago sa le ke thomile go bereka
mo radiong ke khantshetse makgarebe a mmalwa mo e leng gore ka moka ga bona kapa bontši ba bona ba be ba e kwa bohloko mo e leng gore motho o be a go botsa gore o ka re ke belegetswe go no dula ke phaiwa thetho ka kgang ka gore o tlo o botsa gore ke ile ka phaya thetho ke mammange ka re mola ke sa re ke a gola o mongwe monna a tla a ntira sa gore prof taba ye e bohloko e bohloko ka lebaka la gore malome ka kapa ke na le nnete gore go le monna o phaile mosadi thetho ka kgang after go sepela 2 kilometer sela o bong o siria mola ke na le nnete gore se tswile mo go wena go shala dipotšišo dipotšišo ke gore se ke se rileng ke bohloko ba bophelo ba ngwana motho ka moka a re tle re arrange something like a counseling le mmeo ntwe o ke reng a e lebala mara e sa mo kweša bohloko go ka motheeletša wa bona prof ge o ka bona o le mme o ile wa phaiwa thetho ka kgang o palla ke go tšwela pele le ge o kopane le banna ba wena ka bo wena o ile ngwa re le nna ke a go rata ka nako tše tsohle ge o swantse o kopane le monna gago o bona o ka re motho a go diang dilo tše e sa le yena o la a ileng a go dira tšona lebaka shili malome ka kapa o boletse lentšu le lengwe ge ke le mo tseleng ke tla ke thieditše radio wa re go na le lengwalo nko bušeletše mantšu a le gape nke batho ba kwe ba tla tseba jwang ina la morena ba se ba kwa ba tla kwa jwang reng ba tla tseba jwang ina la morena ba se ba dumela ba tla dumela la jwang ba se ba kwa ba tla kwa jwang go sena digweledi di tla ba gona jwang di se tša rumiwa lebaka ke gore malome ka kapa go na le barumiwa ba ba rumilweng go ya go bolela le batho wa tseba go le moswa o le moshimane lesogana ka nako ngwe no ga o bona o ka raone mae e no tswa o ye go nyaka o mongwe o bonang o ka re wo ke moruti ke ngaka ya setso ke moetapele o no a go fitlha gore mogala ba gešwa ka tla ka tšintšhi ke no nyaka maele kgopolwa ka empotsa gore ke rie dilo tše di seng gabotse tene ba go cancela ke na le nnete re ka tšea mosadi mme o motee and then nke re ye ka kua bagalabeng re kwa gore bona ba iapea bjang MCRS mo moeng dumela MCRS mo moeng dumela le ka tate more thobela le kae e rete a ke tlo ya gole ne ke motholo ke na le mathatanyana magolo kona nna sa le ke ba le bothata nete motho ne kopane le ena ne seng a nyalo wa bona so motho le re ka antshepiso gore hana mosadi hana motho ora di ntse re etelana tšatši la bofelo ke mo etela ka fetsa ka mo hwetša a na le motho wa mme ba šetše ba le so kwa ba kwaliwa ka moka kwa bohloko ka lla ka dula ke ntse ke mmotša ke re o rile wa nrata ga ona motho le nna ke re na motho ke re wena seo se batla se tseba ke wena nna he le nna ke re ke right ka wena so ke feletše mono a tswa ka mo ntlong ya hae a ntloelela a yo hira ka rumo le ngwanyana yo ke re go fetlela ga gone yana ka taba ya 2019 go fetlela gone bjalo ke mo kopela tshwarelo ke re na ke o tshwaretše ke sa o rata a se gore ge ke o khweditše le motho o ke o tloetše ke sa o rata
Monno since a ntlwetse hona ka nako ena eo. O no phone fela ka nako o no nromela 100 rand. Ke duletse haka ke no toha contract. Pila ka e botlhoko bane tsile ke tsamaya ka tsile 1 mama ke tsile ya boraro. Ntho ya o tshwana ntate Morena. Mama o kgonne go swarela monna o mo kereile ana le mosadi ka gare ga kamora ba se ba apara ka nnete ntate Morena. le khono monna wola yena ga a sa itsena ga go ebile go fa only 100 rand maybe ka kgwedi ka nnete ntate Morena o le ona o sa morata monna o ka ro gaogile malume ka kapa basadi ba ne le tshwarelo ana monna a ka mo swarela mosadi wa gagwe ga ka mo kreya le monna o mongwe ebile ba kreya ba le sona batlate karabela prof a re tšee bontate sebakeng sa gone jwale potšišo yeo e sware moroka o tle o ibotšiše o mongwe wa bontate kapa o ibotše ntate o mongwe le o mongwe a tlo tsenang fa re tšea bontate fela gone jwale re kgopela gore bomme ba emenyana ba thieletše gore bontate ba expecta mokgwa wa mohutamang wa go ba kgopela tshwarelo mohlho mongwe go swana le ge ntate a kreile mosadi ya gage le kakapa jwale ntate o expecta mohuta o mofe wa tshwarelo go tšwa go mosadi ya gage mo e leng gore a ka fetša moswarela ga botse mosadi sure nna ke moswaretse ke mo kreya ba se ba apara monna wa gage a na le mosadi o mongwe monna wa ba tloga le mosadi o ba be ba ya go dula ka roomong ye teng mosadi o re kere nna ke sa moswaretse monna o fa mosadi 100 rand mosadi o re nna ke sa moswaretse a na gore na banna ka go nkere tope mothele James re so mo moyeng dumela mošato o mogolo ndimedisitse o ntlo ya ba go ka gago thobela le kae mepa a gore wana re rane pa a wa ke rena ba ke a leboga sa mathomo a ke leboeng le go taba ya bolena le kgone bohlokwa kudu ba bantši re tlo agega ene le malapa a mantši a tlo boelana maabane ke be ke sa bolela le morwaka maabane ona wa mabola a budi a mpotsa gore yena fa tšhelete ya dialo ga o dirile 800 ranta mara mogodi ya go dirile 2000 something 2000 bokae pele ke re a mpotšiša gore mara e le gore ke ka baka langa mojora o gore go na le ge ba re when two elephants are fighting grass will suffer ka mojora o lena le bana beng le mazwang rena ke re nna le mmago ke rena re le go itlong ke ka baka le wena o kgoditsego 800 ranta ka gore go be go tile ba bommago fela ba išu le o teng ba se gona ke be tšhelete ya gago maybe e bile double ke bolela ka taba maabane le kgono le half past 6 in the morning ke go tsena a botiago nna ke sa dula ko gae ke tšhabile ke sa dula ka motseng wa ka ke tšhabile then ke go tsena a botiago a kokota mo ke dulang a mpotsa re ke re go reng gore papa ke tlo bolela le wena ka re nema ka bula ke moka a tsena re ke a tsebila o ya kae o sepela le mang nna le a o dire ya mmerekong kae ga ne sekolo jwale le sa nyako ya sekolo no nna re ya mmerekong kae ga se mang ba bala motswala mmago bona gore bona ba ya mmerekong fao jwale gore taba sekolo ga e sa le gona motho o nyaka tshwarelo ba kgala jo motho tshwarelo motho o ikhwetša ge a e nyaka ka baka la go sa ye ke tshwarelo e ka se be gona nna re ile ge ke boa mmereko ge ke loba mmereko
ba nthera ka kua gae ke fihla ka gae ba mpotsa ka lentswe le re ratang moleko ka lona ba re leko o tloga o ye o nyala mogageno o tla mo o nyala morwa nna ke mokolo o tla bo a e tshola re bo o nyalelang mokolo mo o leng gone kwa botlhoko sa tlo go koša botlhoko e le mosadi mantswa ke beng ke ya hwetse ba nthera ba re tloga o ye go nyala mogageno nna se nna mpara ene ke moka ke tshabile ba re ke nyako go romela toronkong ke tlo go isa toronkong wena ke tse mantswe a bolela ke mosadi o a bolela ke mosadi o ke monyetseng ka dikgomo o ntšhitseng tšhelete ya gago ya mafelelo o a kgobokantšha batho o a monyala le kgono yena o nyaka gore wena o ye ka gare ga dikgolego ke tabang botseng ka baka la gore o no thoma mano mapelong peta mano mabe a gore nna ga ke sapote bana ke re go thoma a thoma le kgono ge ke sa ke sa bereka go thoma neng ke moka o hlole a yo botsa bua ga bo gore nna ga ke dire nna ke mo dirang ke ya mo tlakisa then ke ba ga bo ba no tla go dimo ga ka ba tlolwa le nna ba a sentse ba tla go nna ba tla ba mputsisa gore ga ntse ka ba go thata ka teng go tlhabile ba no tla ba lwa le nna ile moshate ka ke fila moshate ba re tsamaya mapodisi gantsi mmereko kwa moshate ke sa bona go no phura di mahlakore a e kgonagale nne santse ba re tsamaya mapodisi he bana ba re dilo ka moka ditirelo ka moka tsa moshate ke ya di dira ba re bona ba re tsamaya mapodising ke try-ile go ya le kgoši ba mofouni ka sane ke a tla ga le bana ba ka ba tlhaka o dira dilo a nnoši banna ka sa se ngwana ba etswa ka difata wa laelelwa a le bana ba notswa o isa bana dikoneng ntle le ba refe ba gabo ke bona e leng baka ke gopela go botsiša mopa meloko ya gabo mosadi le meloko ya genu ile ya thoma ya dula fase ya leka go leseka e leka go le lemoša diphoso le go le bontšha gore le kgopelane gore ba ile ya ba gona kopano ya ka gae ya batswadi e bile gona mathomoketle ba ditse nna ba gaešo e bile gona ba gabo bothata gore ba gabo ba tlile ba elwa ba tlile ka ntwa ga se batla ka go agiša ba tlile ka ntwa and ba mošate le bona ba senke ba re agiša ba no thoma le go no tšea lehlakore taba kore batho baetapele ba borena ge ba nyaka bo matharing poleng ba bolela ka tlaišo ya basadi ga ba sa lebelela gore e ka ba kore wena go le monna o ye go tlalia gore ke ya tlaišiwa batho ba bangwe ba bolela ba re banna tlang ge le tlaišiwa nke le boleleng gore re kgone go fediša dipolano tse jaaka mo magaeng mara go ya o le monna ke moka ba e fetola ba re ke tlaišo ya basadi wena ko yena o tlaišo monna ke yena a tlaiša go mosadi ga e sa tsewa ke moka ga e sa tsewa ka mokgoo gore wena o a tlaišiwa ba e fetolela gore wena o tlaiša mosadi ka baka la gore ba nyaka bo matharing poneng meipa nka botsiša gore le kwagala taba ye e le swere ga bohloko ebile le kwagala le batho bao e lego gore le sa phapha mogoši gore banna ke kgopela thušo mohlomongwe mo setšhabeng se se le theeleditšeng gone jwale magoši a le theeleditše maphodisa a le theeleditše le ba molao kapa departmente tša mmušo tša go fapafapana ba le theeleditše ngaka ka moroka šo le theeleditše le dingaka tše dingwe di le theeleditše le ba ruti le ba profeta le ka rata go hwetša thušo ya mohutamang ge nka le botšiša nna be ke no kgopela thušo ya gore ba mošate taba e re ebile lefatshe ba re bitse re le ba babedi re ebile lefatshe e a tlholo ka mokgwa o mane leva ge e le gore ya ba palela bona ba no e tšea ka mokgwa gore ke tlaišo ya basadi gore nna ke sa tlo ya pele ke tla ya pele ke moka re tla bona gore e tla tswela
la ka gona e tla tsweletswa jang go ntwe le tswele ka gae le dula kae ke dula ka shopong ka tech shopong ke robala ka mo storeroom sa tech shop le ka bona dilo tse di ka mo bophelo jwa ka mo ke phelang ka bona le ka sa rata nke ke tsene tate mogolo sa mathomo ge ke go kwa ga botse wa tseba ge ke mo kwa gateletse gore molato o sekwa mošate o seke ke kgoši molato ge re o seka ka segaga borena malome ka kapa o ba bonolo lebaka e le gore magoši ya segaga borena ba tseba gore batho ba ke ba ga borena o ile wa bona o seka ke ngwanenu o ne le kwelo bohloko kudu le ge le tsena ka gare ga hlalo o gopola gore ke senya lapa la ngwaneso so tate ka mokgo nna ke mokwang a gatelela ka gona o ra gore magoši a ga borena ba tlogege melato e ba ya mohuta o kudu ge monna a tliša sello ba mokwe a se tate wa mathomo ke gatlhanang le yena le kgono a bolelang a re banna ke na le sello fela ge ke se iša bakgalabeng ke re mosadi wa ntlaiša sello sa gona se no se kwale mara a re e tsene re seke ra e tšhaba sello sa tate ke se kwa gabotse ke a se kwešiša ebile o kwa bohloko ka lebaka la gore ba gabo mosadi ba kwa mosadi kudu go feta ka mokgwa yena monna gaga a bolelang ka gona ba gabo mosadi ba kgatha tema e kgolo ka gare ga lapa la ntate o mola e le gore ntate o lemogile gore ga gone mo a ka llelang o lekile go bolela le ba gabo ba napa ba ekwa taba ye maraga ba nape ba ekwa kudu kore ba gabo ba ekwa kudu mara ba mošate a ba mo fe support ene gore a ye maphodiseng go mmela boima gobane mohlang mošate o nyaka ditlokwa-tlokwana tša mošate mo gongwe dikoloko ntate wa tšea wa iša a kere ge re nyala lebaka la gore re iše lehlakore mošate ke lebaka la gore re ye go laya ke kgoši mohlang go na le ntwa ya lenyalo le kgoši itle re bee fase e re banna ye le iriago ga e kgonagala jwale ka mokgo nna ke mokwang mošate wa gabo tate o duma go fiwa polelo gore bakgalabe mokgalabe wa gabo lena wa lla ngwana wa sa lleleng o hwela thari gore gore mokgalabe wa gešo o hloka gore a kry-e motho a ka mo felegetšang a boele mošate o ba bitše e le yena e le mosadi o ba bitše meloko mebedi ditate ka mokgo nna ke mokwang o nyako boela ka gare ga lapa la go bohloko malome ka kapa go aga ntlo ya kgoparara o tlo te kry-e ka le lengwe la matšatši o dula ka gare ga mokhukhu o tlo te kry-e ka le lengwe la matšatši o dula ka gare ga tax shop ya gago o agile ntlo šile ke botse se fedile e yagile ke wena o le monna ka diatla tša gago ka bohloko ba gago ka dipereko tša gago o tswa ka gare ga mpeto wa gago o e leng gore o rekile ka tšhelete ya gago ya mafelelo o re ke rekela nna le mogatšake o wa go robala ka gare ga tax shop o robetse o no nnoši ka go patagana potšišoši o hlatswetša ke mang o apeela ke mang o ainela ke mang o dula ka gare ga ntlo e nnyane go ya banneng banna bana ba bannyane ba bona gore ka mola gare ga lapa lela ga gone bophelo monna ka mola ga a sa dula ka mola o dula ka gare ga tax shop potšišo ke ete bana ba gago ge ba bona seemo se ba re batho ba ba bolele jwang mosadi wa gago gore ga ya medirong ka seemo se a bolelwe jwang go na le se sengwe se le go phoso fa go duma gore ka le lengwe la matšatši mathata go swana le ya malome ka kapa nke re nyake mosadi ka lebaka la gore a ke re mogala wa modimo go ne mo a lletseng gona ba paletše ke go ka mo thuša ene go llela mo go rena malome ka kapa o re gore nna le malome ka kapa re mo thuše ene gore re mo thuše e tla nyaka re ekwe mahlakore ka moka ene ga e le gore go a kgonagala re ethwale re ye ka lapeng la mogalabo re ye go kgatha tema buale ka ge re emi mo re a thuša ebile
tše dingwe tša dihlogo poledišano di kgwathile mogala bo tatemogolo ke kwa bohloko wa tseba monna go ka bona te ka peela a te hlatswetša a te ainela ka gae a ne le mosadi ya monyetše setšhaba se kgobokane se mmona setšhaba se reng ga se feta mola se bona monna a ne ga diaparo setšhaba se reng se bona monna a swere dikhuduwa bogobe mosadi a le gona a thabile a kgahlega a tšhentšha di-makeup ka mokgwa di tšhentšhang a etswa ya basading o le monna o mongwe ge mosadi wa ga ka go botša gore nna ke hladile wa tla wa bona ditlaišego tše monna wa leng ka gare ga tsona o nagana gore wena ka le lengwe la matšatši o ka sebe ka gare ga seemo sa gore mosadi o tlo go apeiša o tlo go hlatswiša banna re a sokola malome ka kapa ene dillo tša banna a di kwale nakong ye ntši go kwala dillo tša basadi ka ge e le gore basadi ba bantši ba ile ba tlaišwa ke banna kua morago mogala bo kwa bohloko ke nnete ntate ka kapa ke kgopela thuso ya lena ntate Moremi ke kgopela thuso ya lena ba galayo mogala bo kwa bohloko a re tšee nomoro tša gage malome ka kapa re tla re ge re boa beke e tlang re tla lenanegong re tla le mokgekolo wa gage re tla nyaka mokgekolo wa gage go fitlhelela re mokereya re tla nyaka ba lapa ra kwa gore taba e re ka ya ga jwang nnete ke gore re ka te pona o ka re maybe re ka tenyatša ka mebele mara megopolo a rena e ka re fa se sengwe se se ka gang lapa la mogala bo o kwa bohloko malome ka kapa nagana o agile ntlo o tlo robala ka gare ga tech shop ntwa mathomo o kore lekgodule ka no tsena neng kapa neng bophelo ba mogala bo ga bo safe ga bo a šireletšega bophelo ba mogala bo and prof wa tseba papa re lebogile a kere tšea nomoro tsa le leboga ba galayo re lebogile wa tseba prof ga se ntate o a nnoši wa seng safe ya batho ba bo mosadi ke sa bolele ka mosadi ya monno fela batho ba bo mosadi ba swanetše ba tsebe gore ge ba nyadišitše ngwana wa bona nke ba ithute go seka melato ba seke ba seka motho nke batho ba bo mosadi ba je ke dihlong tša gore re le ba ga maubane re tle re keteke re letše dikreme ka gare ga lapa la monna o mongwe monna a se gona ka lapeng la gage banna batho ba bomme a nke re jeng ke dihlong gone jwale ge ba swanetše ba thuše ntate wo go solva bothata ba gage ba age lapa la morwedi ya bona le yena ba kgapha monna o ka lapeng la gage na ba tseba re monna o tla dia eng wa bona malome ka kapa banna ba bantši ba re ile dilo tše bohloko mara ge o ka tsena wa tloga o nyakišiša gabotse banna motho o ne maikutlo na ba tseba rena monna o wa modimo o tla dira eng na ba itseba kore ba ne le go dula ba e nagane gabotse ntho gore bohloko ba motho a bereke dilo ga boima di netle di no motswa ka diatleng ka 2 seconds e kwa ge a re mme o ntshepišitše maphodisa gantši gore o tla toronko ene ntate o tla ya toronkong o tlo ya lebaka ke gore wa bona ge re tla ka lehlakoreng la molao motho wa mme ga a šitše a etla a re nna ke tlaišegile ke tlaiša ke monna wa ntshokodiša wa ntshotla monna o nyaka go ndira sa gore o kua ka pela malome ka kapa ke tlo go botša nto nngwe banna ba gile metse megolo metse seng motsana ba gile metse megolo mara ge re bolela so malome ka kapa banna ba na le dillo banna ba tsoga ba nolla ka gare ga lapa la bona banna malome ka kapa ba ikapiela ba itlhatswetša banna ba suela mabala a metse ya bona banna ba hlatswetša bana ba bona ene kwa monna mogala boa gešo banna ke tshepišiwa go iša dikgotho ba raga ke sapote bana ke tse o sapota bona santse o te tlhatswetše o dire dilo tše o bereka nako mang tšhelete gore o ye go sapota o e berekela nako mang a gone bothata moroka a re tšee motheletši mohlomongwe wa bobedi mohlomong e ka ba wa mafelelo goba e ka ba o mongwe before wa mafelelo 0648582771 0648582771 re mo lenanego la pitšentše go le rena le professor Moremi Fama ga gešo sehlogo poledišano se sa the power of forgiveness se utulla mahloko ka gare
gare ga maphelo a bontate le ka gare ga maphelo a banna mo professor ya bomme le ya banna mo professor o bonang ga botse gore batho ba rwele boima MCRS mo moeng dumela MCRS dumela 0648582771 wa bona taba mogala bo inya ko tšeiwa very 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 serious ya are tšeeng serious malome ka kapa e swana le ya mmeola ko gore le kgolle ke na le nneta gore ka malapeng go na le se re ithutang sona ene ke kgopela tabashi ke kgopela gore ka morago ga poledišano tse re di boledišanang mo gae a ke nyake lešata a re kgopela gore o se ka kry-a motswadi a re yang yo bona ye ba bolelang ka yona ye wena o e dirile ye ba no a re nyake so re yaga bagesho re nyaka go tswela pele a re nyake gore le tsošetšane ditshele a re yaganeng ge re bolela so banna swara mogatša gore mogatša ka ke kgopela tshwarelo ntebalele kore tše di ileng di a diraga a di re ditlogele re phele gabotse ene wa bona a prof ge re tla be re tsena taba e ka bogare re ithušang tateo ga botse re tla be re sa thuše yena ya kore ke nyaka gore e dule ga botse mo bathong ba ikwe le family ya bo mosadi ge e ka ba ke batho le radio ba ikwe ga botse ya re tla be re seifa bophelo ba morwedi ya bona ka baka la gore ga re tsebe rena sentateo a se naganang bošego ga a robetse a ekwa bohloko o nagana eng ya tla be re sa thuše ntate o fela empa re tla be re seifa le bophelo ba mosadi ya gage e šita le ba bana bona ge ebile ngwana a tlogela sekolo ba re o ya mmerekong gomme o hira ke motho wa family ya bo mosadi wa tseba malome ka kapa ka nako nngwe ge re le meloko ya gabo mosadi re swanetse go ithuta gore se ngwana bo re na llang ka sona pele re ka se tšea jwalo ka sebare o a nyakang go aga lapa la ngwanabo e emelela o ye go dula fase le sebare thobela a ema sebare go na le taba man ene taba ye man sebare o ka re ga e gabotse sebare mphe ditaba gabotse go diagalang ka mogo ene ka moya wa go nyaka go kwa mahlakodi ka mogo e seng ka moya wa gore ngwane shurile go diagala sa gore wa bona se tloga o phuthile diatla o le dithunya o le melamo e bile o re nkgo e re emphelegetse ke nyaka go bona wala sebare gabo a e sepele bwana tsela wa tsa re bolala so go na le basadi ba e leng gore banna ba swerwe ka lebaka la maka go na le basadi ba e leng gore ge re bolala so ba kwele bohloko bo bogolo ka lebaka la banna ga re rate ge banna ba tshwenya basadi ga re rate ge basadi ba tshwenya banna re rata ka gare ga malapa re gola gabotse nna re ba bannyane mara ke ipotsa gore ke šetse ke ne malapa ke duma gore ke gole ka lethabo ga ke nyako ipona ka le lengwe la matšatši ke robala ka gare ga ntlonyana ye nngwe ye ke sa ikwešišing mola ke tšere dipereko le matlaka ka moka ke sa le moswa ke agela batho ke nyaka go bona ke thaba malome ka kapa ke worried ka family ya bo mosadi ya monno mara ga ke so be worried ga botse up until ke kry-a lehlakore la bona ya prof ge ke theeleditše dilo tša mo ge e ka ba o bolela dinnete family ya bo mosadi ga e ne kago ebile ga ba rate morwedi ya bona bona ba ntšhitše monna gage ka lapeng ba nagana gore o fepa ke mang ba nagana gore ge hlago e fitlhetše morwedi ya bona ke mang wa thušang morwedi ya bona ka hlago go jwale ba re family ya bo mosadi e hira ngwana e montšha sekolong ga a nyake go tseba gore mohlomongwe e ka no ba malome e ka no ba mangwane e ka no ba mara batswadi ka moka re warrite ka taba gore bana ba swanetse ba tsene sekolo jwale ge o ntšha ngwana sekolong o mo fa mmereko a o mo destroy a tseba gore malome ka kapa
taba eno tloga e sa dule ga botse ene e ka se tsoga e dutse ga botse ge re sa bera kry-a letlhakore laka potšišwa kaši mohlange monna o a robala o bolokwa ka shopong kore ke potšišwaka ba tlo molata ka gore le ge a dula kua ke sure gore society ba mo patela yeo yona ke sure ka yona wa tseba metseng ya mentšhi re di bone tša go swana le tsona tša mohuta o kry-a monna a be a itulela mo a itulelang a hlalane le mosadi a ne mengwaga a hlalane naye ge monna o la thoma modimo wa mogopola a robala boroko bo bogolo re di bone mosadi ya okwa a re ke mo swaretše gatle ke monna wa ka ke tle ke mmoloke alright ke ratane le mosadi wa ka gore a ntlhale a tle a ntšee mohlang ke robetše gore a tla kgone go lwela thoto tšaka alright ke mosadi ke ratane le monna wo gore a nrate and then ga fetša nthake a tla re mola ile gore wele ke robetše a re ga atle ke mosadi wa ka ba gešo se re se riang ga re ya gane ebile ga re ya ge metse re tlaiša bana malome ka kapa lebaka ke gore ge o le ngwana o ba ngwana wa gola gwa fitlhana kwa gore o be motswadi o ka no o ne le 20 years wa kry-a o ne le ngwana o šetse o fetogile motswadi ngwana wa gago wa gola wa bona ragolwa ge o golela ka gare ga ntlo ya e le gore ke tech shop o dutse ka go yona go sa ragolo modimo wa mogopola mosadi wa gago wa mmitša ebile o mmoloka le ka lepokisi la go tura a re o kgatlhiša batho ba ba le go fa nyaka nkonkušiša gabotse malome ka kapo o kwa gore story se se bohloko taba ya gore ge o hlalane le motho o re mohlang motho a robetše o re gatle ke magatšaka o paletše ke go ba le yena a sa phela go ya ka nna ke bona o ka re le rena re le di-family re fela re ya khutšo mara o a robetšeng a ka se tsogabile le khutšo rena re le di-family re tlo e ria setho mara se re swanetšeng go se tseba ke gore taba ye re lebeletše mengwaga e diragala re le di-family re palela ko go emela taba ye ka maoto ke na le nnete gore family ye nngwe le ye nngwe modimo a tswafe go bopa ngwana gore a tla emelele a lokiše taba tša go swana le tše ge re bolela so ba ga bo family ya ga bo monna o ba thieleditše ke na le nnete gore o motee o kwa bohloko ge a bona nna nka se thabe go bona abuti a ke malome ka kapa a dula ka gare ga ntlo ye e le go gore ga se ya gage a re ga yagela mosadi ya gage a tswa ka go yona e go dula ka gare ga mokhuku nka se thabele go bona ngwanešu a hlala a boa a ya go dula ntlong tše ke sa dikhušie ba tseba ka kua gae ke no go bitša gabotse ka go botša wa nroga mara ke tlo go botša lentswe le e leng gore ge o e tswa ka mojako o tla o te tshwaretše lona ene o tlo le swara gore le mo yang go dula gona o tla bo le swara le ge o e ya go robala lentswe le o tlabe o le swere nto bohlokwa ke gore o se ka thaba go bona motho mongwe a sokola ka lebaka la gago banna ke nyako e bušeletša banna ba bantši ke re ba tswile ka gare ga metsi ya bona ye ba yagileng ka tšhelete tša bona basadi ba ga borena ba tswile ka gare ga metsi ye ba yagileng ka tšhelete tša bona ge re bolela so ke meyokgo fela ka magaeng ge re bolela so ke ditshele fela ka magaeng ga ke nyake ditshele re no ba re lemošana se sengwe sa gore a re lekeng go phedišana jwalo ka batswadi nto re bitsang gore ke the power of forgiveness ke taba ya gore kore re nyaka bogolo ba go swarela motho swarela mogatšago a sa phela o se ka kgatlha ke gore a tle ka gare ga lapa letle le mmea mola le mmea le tente kgolo le ya moreta le be bo kry o ka re motho wa lla o llela mogatšage a sene khutšo ka lapeng le o mo rakileng ka nako e o gateng jake ka gore ga a sane molomo wa go bolela o mo gapeletša go ratla di-family mešate ya ga borena a re lebelele melato ge re seka gore melato ye e emejwa malome ka kapa o fetša go bontšha ntong gore a re seken ra seka motho re lebelele molato ka gore ge re ka lebelela molato re tlo kgona go seka nako nngwe re seka molato ka borena re ne le meleko
batho ba bantši ba tšhaba go phetha ditaelo taba ye nngwe ye bohlokwa shi monna o kgona gore ke a tswa ke tswela lapa la ka ke a go le lebelela mosadi a re koa ke yona nto e reng koa oye lebelela gore nto e ka go senyetša gore monna o ka letšatši la ngale lapa la gage ka gare ga lenyalo re tekemišeditše go swarišana ka gare ga lenyalo re tekemišeditše go kgotlelela seemo se sengwe le se sengwe se e leng gore re ba ka gare ga sona ka gare ga lenyalo re tekemišeditše gore ge go e ba boima re swarane wa wang re motsoše lentšu la go fela bomme ge ba ya dingakeng ba ya ba noši botate ba re ko a se mo ke yang ko a wa ge lapa la gago ka no bo sa dumele eya o kwe gore na mohlahli wo o reng ga o kry-a e le gore mohlahli wo o go botsa ditaba tse o sa di kwešiše o mmotšiše ka lebaka la gore mosadi o tlo fetša a tlile le ditaelo ka mogae a leka go lokiša wena ntate ya prof ke kgopela le apešeng ka metsotso e mebedi ge le fetša le botšeng ba theletše gore le hwetšagala kae mong a ka botlalo malome ka kapa ga ke apeše ka gore batswadi ba ka bana ba gešo meloko le metswalle bašomi mmogo ke kgopela re ithuteng go lebalela go ba go swarela batho swarela motho o mmontšha diphoso tša gage pele o moraka mmerekong swarela monna wa gago pele a ngala lapa la gage swarela mosadi wa gago pele a etswa ka gare ga lelapa swarela ngwana wa gago pele a tlotswa ka gare ga motse wo e lego gore o agile o rata hlogo poledišano ye e re bontšhitše se sengwe se bohlokwa se e leng gore ka radio ye ya gabo rena ya Motse Community Radio Station 96.3 mafarahlahla ka kua go Facebook ya Dr. Moremi le ya MCRS re ka agana ra gola re agane ra gola ka maele se re le tshepišang ko gore mogala boa ga bo rena ge re bua ka Mantaga ke ra ka la bobedi re ya go bua re ne le makgakolo wa gage re ka no nyaka ngwana re tla nyaka le o motee wa ga bo mme le o motee wa ga botate re ya go iria hlogo poledišano re aga malapa a ga bo rena ge go nyakega ditaelo ke tlo tsena nna moroka ge go nyakega maele ke tlo tsena nna moroka ge go nyakega social worker re tla go inyaka ke na le nnete gore ba gona ba ba re thieleditšeng ba go fela ba ahlahla melato wa mohuto ke tlo bua ke ne le kgoši ka gare ga hlogo poledišano ye ka la bobedi ke hlogo poledišano ya rena re tlo bua re na le kgoši re ka no bua re na le motho e leng gore ke expect ya ka gare ga manyalo o fa batho maele a ke kwešiše taba ya gore tate a tšo ka gare ga motse wa gage a ke kwešiše taba ya gore ngwana a ye komeng papa a ga se gona a ke kwešiše taba ya gore mogala ba tla dule ka taxshopong ngaka Moremi o kry-agala mo ga Matlala Ramošibo dinomoro tša ngaka ke 060 959 0303 060 959 0303 nomoro ya ngaka straight ke 079 170 9862 079 170 9862 a ke le lebogeng ba thieletši ba bogedi lahlela molaetša mola go Facebook wa dikeletšo la bobedi nna le moramotšwa maebane ka mo malome ka kapa
e tla be kgaba-kgaba ka mo dipitseng tše kgolo ke kgopela batswadi ba go ba le maele re tle re eletšeng leloko le la gabo rena re le agišeng ka go ke nto bohlokwa go aga motho o tlo kry-a mahlatse a re thušaneng ka gore ge o mongwe wa gabo rena a wetše ke mathata re seke ra mosega re mo fe maele a mabotse ke a leboga malome kakao ya re lebogile prof re lebogile bošego le mosegare kae ka bokae re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to life.